apite. Chungaji, niombe kongamano sote tukikaribisha kwa makofi sana, nikiomba ndugu mkarimani apite ambaye watakuja kuambatana naye. Tushangilie jameni, shangilieni mhubiri ambaye atatulisha neno la Mungu. Askofu, barikiwe sana. Mwaramutse mwese. Habari ya asubuhi. Amakuru yanyu. Habari zenyu. Murakomeye abahano. Uko salama wa hapa? Yeah, ni byiza cyane. Ni vema sana. Dushimishijwe no kuba hano Nairobi none. Tumefurahi sana kuwa hapa Nairobi siku ya leo. Nabonye ibintu byinshi bituma noseka cyane. Nimeona vitu nyingi zikanifanya nicheke sana. Kubera ko nari mbikumbuye. Kwa sababu nilikuwa nimemisi. Nari nkumbuye kubona abantu biwacu. Nilikuwa nimemisi kuona watu wa kwetu. Ndanezerewe cyane ko nabibonye. Nimefurahi sana kwa sababu nimeona. Kindi kandi ndashima Imana. Kingine namshukuru Mungu. Kuburyo Imana itunga abantu muri Nairobi. Kwa vile Mungu anawafanya watu kuishi ndani ya Nairobi. Imodoka zahi Nairobi. Magari ya hapa Nairobi. Ukunda abantu bayatwara. Vile watu wanabeba gari hizo. Nimba utanazi gusenga. Kama hata hujui kuomba. Nubona ugeze mu nzu ugenko kuryama burijushe zakugi. Ukiona umefika nyumbani salama jioni na unaenda kulala. Uzuanza wiruhutse. Upumzike kwanza. Wihe pole. Ujipe pole. Urumuchika cumu. Wewe ni mtu ambaye amepona kifo. Ameponea chupu chupu. Uvuga uti Imana ndagushimiye kuri uyu munsi ndusimbi. Sema Mungu nakushukuru kwa sababu siku ya leo nimepita kifo. Ni gitangaza. Ni ajabu. Ngene nabibonye ejo n'uyu munsi. Vile nimeona jana na siku ya leo. Ndasa n'umuntu wahahamutse. Ni kama mtu ambaye twari tumenyereye Burundi. Tulikuwa tumezoea nchi ya Burundi. Nono yindi myaka mikeya tumenyereye iri abantu batinya kugira icyo bokora ku buzima bw'abandi. Konona ubuzima ni ikintu gikomeye cyane. Siku zingine tukazoea maisha ya huko, pahali watu wanaogopa kugusa maisha ya wengine. Ariko ndashima Imana ko mbashije kugera hano. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu nimeweza kufika hapa. Simfite umwanya muremure mu byo ngiye kuganira namwe. Sina muda mrefu kwa yale ninataka kuzungumza nanyi. Kamanze nshimire ubuyobozi bw'itorero mbere kuri askofu. Wacha kwanza nishukuru uongozi wa kanisa nikianzia kwa askofu. Itorero rigizwe n'ibice byinshi. Kanisa linafanywa na vikundi tofauti. Ariko ribarizwa mu mwungeri. Lakini unaweza ukaliuza katika mchungaji. Ibyiza by'itorero bikomoka ku mwungeri waryo. Vizuri vya kanisa unaweza ukavipata kutokana na mchungaji mkuu. Kuba uyu munsi mumbona hano nuko hari umwungeri wanyu. Kuwa siku ya leo mnaniona hapa ni kwa sababu mnaye mchungaji. Kandi abiza benshi murakenera kundamutsa. Na ninajua wengi mtatamani hata kunisalimu. Hariho nimwari mwamenye ko ndi nabuze. Lakini hamukuwa mmejua kama nitakuja. Ariko umwungeri kubera kubakunda. Lakini mchungaji kwa sababu ya kuwapenda ashakisha nimero yanje. Akatafuta namba yangu. Akenera ko nzobana namwe. Akatamani nije kuwa pamoja nanyi. Shobora no kubahezagira kubahesha umugisha. Naweza hata kuwabariki. Urashobora no gufashwa buriya ntawuzi umenya aho bituruka. Unaweza hata kubarikiwa hujui itakuwaje. Ivy'Imana biza bitunguranye gitangaza. Mambo ya Mungu huja kwa kigafla. Ushobora no gukira indwara. Unaweza hata ukapona ugonjwa. Hari n'igitangaza gishobora kukuza. Kunaweza hata ukatendeka ishara kwako. Hari n'igishobora kuzura imbere yawe ukabona ari shimwe. Na kunaweza hata kujaa kitu juu yako alafu unaona ni shukrani. Tiwigeze ubigirira uruhare. Hujawahi kujukumika. Tiwigeze ukenera ko noza kukuramutsa. Hujawahi kutamani nije kukusalimu. Ariko ayo na mafuta aturuka ku mushumba wanyu. Lakini hiyo ni mafuta kutokana na mchungaji. Kuba umushumba yarabatekereje. Kuwa mchungaji amewafikiria. Wawugize na gatatu utanaseka. Inawezekana hata umemaliza siku 3 bila kucheka. Kandi udafite gisetsa. Na huna mtu wa kuchekesha. Ariko ubu nabamani vugira aya ngayo kumvura
uratembagaye ugaseka. lakini nikizungumza haya ninayoyazungumza unasikia kutabasamu, Burya unacheka. uba wongeye igihe cyo kubaho ndakubwiye. Saa hiyo umeongeza siku za kuishi. Uzugerageza useke nta mutima mubi. Jaribu kucheka bila roho mbaya. Rero mushumba, Kwa hivyo mchungaji, ndagushimiye cyane. nakushukuru sana, Nabo mukorana. na wale mnaofanya pamoja. Icyemezo cyanyu ni cy'ingirakamaro kuri njye. Hatua yenyu ni ya maana sana kwa nyinyi. Nezererewe kandi umuryango wacu twakiriye tugeze hano. Nashukuru pia kwa jamii yetu ambayo imetupokea wakati tumewasili hapa. Dufite impamvu yatuzanye nkuko babivuze. Tunazo sababu zimetuleta hapa kama vile wamesema, Ariko abo bose batwakiriye, lakini hao wote waliotupokea, Imana bahumugisha. Mungu awabariki. Kambabwira amagambo nk'atatu yo mu vyanditse. Acha niwaambie maneno kama matatu ya maandiko. Ni ijambo ritari rirerire, ariko reka ndifatire ku ijambo rivuga ngo kubera iki Imana ituretse. Ni neno si refu, lakini wacha nichukulie kwa nini Mungu anatuacha. Rimwe na rimwe abantu bajya batekereza ngo Imana ndishobora kureka abantu. Mara kwa mara watu hufikiria ya kuwa Mungu hawezi kuwaachilia watu. Ariko mu kiganiro ngiye gutanga kiravuga ngo Imana ishobora kukureka. Lakini kwa mazungumzo nataka kuzungumza, nitasema Mungu anaweza akakuacha. Ariko igasubira kandi kakugarukaho. Lakini pia Mungu anaweza akakurudilia. Nayo niyo makuru tugiye kuvugana namwe. Hizo ndizo habari ambazo tutakuja kuzungumza nanyi. Abandi bashumba bagenzi bacu. Nimeona wachungaji pia ndugu zetu. Ndabishimiye cyane. Ninawafurahia sana. Ndabanezerewe rwose. Nimewafurahia kabisa. Kiri hano muri Afrika, nikiwa hapa katika Afrika, nigeze kugera Nairobi. Nimewahi kufika hapa Nairobi. Ariko sinari nzi ritorandu riherereye. Lakini sikuwa nafahamu kanisa liko wapi. Mana ishimwe ko mwarishize hafi yaho none nzaza nizana. Mungu sibye zimodoka nyine zankuye agatima, ariko ibindi byose na mahoro n'ukuri. Mungu asifiwe kwa sababu mmeliweka karibu pahali nitakuwa najileta mimi mwenyewe, isipokuwa magari yaliyoniogofisha. Lakini mengine yako sawa. Ndashima ko mufite umurimo w'Imana munini. Nashukuru ya kuwa mna kazi ya Mungu mahali hapa. Tusome ubuhanuzi bwa Isaya ibice 54. Tusome unabii wa Isaya 51. Ibice 54. 54 sorry. N'umurongo wa 7. Na mstari wa 7. Umuntu bangutse gusoma Ikinyarwanda yamfasha. Yule ambaye anaweza kusoma Kinyarwanda anaweza akanisaidia. Agasoma ibice 54 umurongo wa 7. Akasoma katika 54 mstari wa 7 unabii wa Isaya. Muri hano dutaramane namwe akanya gato. Mko hapa tuweze kukesha pamoja ninyi. Nabonye umusaraba bazindutse mbere naherutse turi mugiye ariko ubunyine nasana ndi kumwe n'abantu muri sare. Okay. Soma wa. Kadusome mu izina rya Yesu. Yesaya 54 umurongo wa 7. Biblia iravuze iti mbaye nkuretse akanya gato, yego, ariko nzakugarukaho ngufitiye imbabazi nyinshi. Amen. Icarire. Muri 60 katika 60 muri Afrika, muri Kongo, ndani ya Afrika katika nchi ya Kongo twabonye icyo bita independence. Tumepata uhuru. Tuona ikintu bita ubwigenge. Tukapata kitu kinachoitwa uhuru. Ubwigenge ni ikintu cyari gikomeye cyane. Uhuru ilikuwa ni jambo kubwa sana. Abandi babubonye bagize amahirwe muri 60, bamwe muri twe twabihawe muri ku minsi 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Sisi tumepewa siku 30 mwezi wa 6. Dushima Imana na tukamshukuru Mungu. Turavuga ngo tubonye independence. Tukasema tumepewa uhuru. Abana bose bavutse muri iyo minsi, watoto wote ambao wamezaliwa kwa siku hizo bitwa babuhuru, wakaitwa akina uhuru. Abandi bitwa ayo mazina nyine, wengine wakaitwa majina kama hayo. Abantu baranezerwa dukoma mashi, watu wakafurahi tukapiga makofi. Turavuga ngo ubwigenge turabubonye. Tukasema uhuru tumepewa. Ariko wotanga ikibazo mu mitwe yacu twese. Lakini yule angeli swali kila mmoja hapa, yasanga ubwigenge tutarabubonye. Anaweza akapata uhuru bado hatujapata. Ariko usomye mu binyamakuru gasoma histoire, lakini ukisoma kwa habari pia kwa historia, yagumivuga ngo twabonye ubwigenge. Inaweza ikaendelea kusema tumeshapata uhuru. Kandi tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu zagera, na siku 30 za mwezi wa 6 zikiwasili, tugashurutishwa kwizihiza independence. Tunashurutishwa kuweza kusherekea uhuru. Bakatubwira ngo twizihize ubwigenge.
wanatuambia tusherekee uhuru, kwikukira kw'igihugu cya Kongo. kuweza kupata uhuru kwa nchi ya Kongo. Abandi nabo ku itariki zibiri bakigenga bakagira ibisi mikuru. Wengine pia kwa tarehe 2 wanakuwa uhuru pia. Ariko wagaruka wareba igitumye abantu bateranye, Lakini ukirudi na kuangalia kwa nini watu wameshiriki, wareba makuru duhaye tuvuga none, ukiangalia habari tunazosema kwa sasa, wareba ibinyamakuru cyo byabivuga, ukiangalia wanahabari vile wanasema muri cya gihugu cyabonye ubwigenge, katika hiyo nchi iliyopata uhuru, wareba ubuzima abantu barimo, ukiangalia maisha ambayo watu wanayakaa muri yasi yarimo independence, kwa hiyo nchi ambayo imepata uhuru, ugasanga biranyuranye cyane. unapata ni tofauti kabisa. Ese umuntu yavuga ngo ni ukuri cyangwa si ukuri? Je, mtu anaweza akasema ni ukweli ama si ukweli? Abantu bakuze cyane muri twe, Watu ambao wamesonga sana kwa miaka ndani yetu, babonye ibihe byatumaga ubwigenge buboneka, wameangalia nyakati za uko mbele ikiwafanya wapate uhuru. iyo tuvuye mu myaka kuva muri 60 tukagera 64, Tukianzia kwa miaka 60 hadi 64, haje ibindi bihe navyo bitari byoroshye, kumekuja nyakati zingine ambazo hazikuwa rahisi, kandi bari muri independence na tayari wameshakuwa ndani ya uhuru. ariko twareba muri 94 na gatandatu, Lakini tukiangalia katika 64 66, tugasanga naho haje ibindi bintu bikomeye kuruta bwa bwigenge. tunapata pia kuna mambo mengine ambayo yamewasili ambayo ni zaidi ya uhuru. Tukibaza ngo ese iyo duserebra, iyo twizihiza, ni ukuri cyangwa si ukuri? Tunajiuliza, je, tukisherehekea ni ukweli ama si ukweli? Tukibaza ngo ese ibyo tuvuga nibyo cyangwa si byo? Tunajiuliza, je, yale tunayoongea ni ukweli ama si ukweli? Ariko reka mvugane namwe iri jambo, Lakini wacha nizungumze nanyi neno hili mu bwenge bwabo hanze aha, kwa akili ya watu hapa nje. ibyo bavuga bavyita ukuri, Yale wanayoyasema wanaita ni ukweli, ariko mu bwenge bw'abamuno, lakini kwa akili ya watu wa humu, mumenye ngo aha hanze na muno biratandukanye. ujue mambo ya huko nje na mambo ya huku ndani ni tofauti. Mumenye ngo iyi ni province yindi itari iriya. Mjue hii ni mtaa ingine tofauti na mtaa huu. Mumenye ngo iki ni ikindi gihugu kitari kiriya. Jua hii ni nchi ingine tofauti na nchi ya hapo nje. Mumenye ngo ubu ni ubwami bw'Imana, si ubwami bw'isi. Mjue hii ni ufalme wa Mungu, si ufalme wa dunia. Mu mvugo y'ubwami bw'Imana, Kwa lugha ya ufalme wa mbingu, mu mvugo y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kwa lugha ya ukweli wa neno la Mungu, iravuga ngo inasema hivi: kuva muri 60 kuanzia mwaka wa 60 na 64 na 64 ukinjira 96 kuingia 96, hari igiharuro kivuga gutyo mu mibari, kuna kile mahesabu inayosema, ariko hakaba n'imvugo ivugika kwa ulimwengu wa roho, lakini kuna msemo inayosemeka katika ulimwengu wa roho, n'isi y'abanyamwuka, katika dunia ya watu wa kiroho, igaragaza ko mbaye nkuresa akanya gato, inayoonyesha ya kuwa ninakuachilia kwa muda kidogo, mbaye nkuresa akanya gato. bado nakuachilia kwa muda kidogo. Uwimana yaretse akanya gato, Yule Mungu amemwachilia kwa muda kidogo, tivyobuza kwa byara, haitamfanya asizae, tivyomuhindura ingumba kuko Imana yabaretse akanya gato, haiwezi kumfanya tasa kwa sababu Mungu amewachilia kwa muda kidogo. tivyotuma batagura amamodoka kuko Imana yabaretse akanya gato. Hawawezi acha kununua magari kwa sababu Mungu amewachilia kwa muda kidogo. Abo turi kumwe twa Imana icubahiro, Wale ambao tuko pamoja tumupe Bwana utukufu. sema amen. Amen. Urabyitiranya cyane, Uwanga tuna mugerageze kumenya ngo mbaye mbaretse akanya gato, jaribu kufikiria, ninawaachilia kwa muda kidogo, mbaye mbaretse akanya gato. nawaacha kwa muda kidogo. Isiraheli Israel bakubiswe inkoni nyinshi. wameweza kuchapwa viboko nyingi. Ya mbere Kwanza babanjije gukubitwa inkoni yo kubona, wameanza kuchapwa fimbo ya kuona, babona ukuboko kw'Imana, wakaona mkono wa Bwana, barakubitwa ngo reba ukuboko kw'Imana. wakachapwa ona mkono wa Bwana. Imana yazanye abasirikare, Mungu akawaletea wanajeshi. yazanye ibikeri nivyo byabigwanya igihugu, Mungu ameleta vidudu ndo zinapigana na nchi. yazanye inda nizo zahagaze ahantu hose. Mungu ameendelea kuleta vidudu, hizo ndizo zimesimama kila pahali. Mwebwe ndayindi inkoni muhamukubitwa niyo kureba, Ninyi hamjapigwa fimbo ingine isipokuwa ya kuangalia. nimurebe, Angalieni, murebe uko ijuru rigwana, angalia vile mbingu inapigana, nimurebe uko abantu bakora, angalieni vile watu wanatumika, murebe nuko amure yo kwa Farao yari imeze, angalieni hata amri ya Farao vile ilivyo, murebe imbaraga Farao yarafite, angalieni nguvu ambazo Farao alikuwa nazo. ariko Imana mukumusuzugura Lakini Mungu kwa madharau, imuteza ibikeri, Mungu akaleta
siafu. imana mu kumusuzugura Mungu kwa kumdharau, imuteza inda, Mungu akaleta siafu. umugabo akazayishima ahahagaze. Mume anajikuna pale amesimama, Baje gukandagira bakabona ibikeri. akienda kusimama anapata vidudu hizo. Imana ikora ibintu biremereye kuri Farao, Mungu akafanya mambo makuu kwa Farao, ariko ari inkoni hayikubita Abisirayeli. lakini ilikuwa ni fimbo aliyokuwa na kichapa wa Israeli. Reba, Angalia, uje ureba ibyo Imana ihayikora. unaangalia yale Mungu anayoyafanya. Uri mu gutekereza mu gitondo ukareba ibyo Imana ikora. Unafikiria asubuhi, unaangalia yale Mungu anayoyafanya. Genda ufite mu bitekerezo. Bibiliya bivuga neza mu gitabo cy'Abakorinto. Biblia inasema vizuri katika Wakorinto, Ikivuga ngo dufite gutekereza kwa Kristo. inasema tunayo mafikra ya Kristo. Uje ubitekereza ibyo bintu. Unafikiria mambo hayo. Farao karatereninga abapolisi, Farao anawatrain polisi, karatereninga ingabo zigwanira mu kirere. anatrain pia wanajeshi wa anga. Yari afite abasirikari bagendera ku magari n'amafarasi. Alikuwa na wanajeshi ambao wanatembea kwenye mafarashi, Ariko lakini Mungu analeta siafu. Imana mu gukubita Abisirayeli kababwira ngo reba. Mungu kwa kuwapiga wana Israeli anawaambia angalia, Reba. angalia, Kantu gato cyane. kitu kidogo tu, Reba. angalia. Iyo reba yanditse inshuro nyinshi muri Bibiliya. Hiyo angalia imeandikwa mara nyingi katika Biblia. Nubu umushumba uremereye, Ukiwa mchungaji, ukiwa umesumbuka, nushaka gukomera, ukitaka kuwa mashuhuri, uzagira ubushakashatsi ku ijambo rivuga ngo reba. uwe na utafiti katika neno linalosema angalia. Reba uko bahaye banywa amazi, Angalia vile wanakunywa maji, reba uko bahaye bajaba amazi. angalia vile wanakunywa maji. Tandukanya bariya banywa kuri, Tofautisha wale wanaokunywa hivyo, bariya bashire hariya. hawa weke kando. Reba abantu kuntu babatanga amaturo, Angalia hawa vile wanatoa sadaka, reba abantu kuntu babagenda, angalia watu vile wanatembea, reba abantu kuntu baje bakora. angalia watu vile wanafanya. Muri hano Je, mko hapa? yako Imana mu gushaka gukubita Farao, Mungu kwa kutaka kumchapa Farao, irababwira ngo ninawaambia reba Farao ibihayikora, angalia yale Farao anayoyafanya, reba kuriya kwibyimbye. angalia vile anavyojikuza. Reka dushireho inda. Wacha tuweke siafu. Chawa, sorry. Aba bandi bini biki kandi batangiye. Hawa watu ni mambo magani ambayo wameanza? Mbaye mbaretse Nimewaachilia akanya gato, muda kidogo, ariko nzongera mbakora, lakini nitaweza tena kuwarudisha, kandi muzoba mbafite imbabazi, na nitakuwa na neema kwa juu yao. Bwana asifiwe sana. Amen. Reba, Angalia, reba uko abantu babanywa amazi vuba vuba. angalia vile watu wanakunywa maji kwa haraka. Babwire ngo nibuna muke warebe. Waangalie, wainue macho na kuotazama. Umuririmbyi yaravuze ngo munyabyaha we mutumbira aragukiza. Mwimbaji ameimba na kusema mwenye dhambi mtazame atakuponya. Mbona umurebe urakira rwose? Ukimtazama utapona kabisa. Niki cyatumye umwana w'Imana babazwa? Ni nini iliyomfanya mwana wa Mungu asulubiwe? Kilichomfanya asulubiwe katika mti. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Numutumbira urakira rwose. Ukimtazama utapona kabisa. Bintu byoroshye cyane. Mambo ambayo ni rahisi. Bantu bari mu gukomeza Imana nka hari mwene nyina. Watu wanamshika Mungu sana kama ni ndugu yake. Abandi bakayishiriraho ama principe. Wengine wanamwekea principles Kaho bayazi. ni kama wanajua. Farao yayashizeho. Farao ameweka. Tibashobora kurenga. Hawawezi kupita hapa. Kugeza Musa mubwi. Mpaka Musa alipomwambia. Farao Farao akakataa. Musa akamubwira ati yavuze gutyo. Musa akamwambia Mungu amesema hivi. Farao nawe ati Anasema la. Okay. Muzana amazi ashushe dutwike ibi bintu byose biri mu mazu. Leteni maji moto tuchome hizi vitu zote zilizoko nyumbani. Mugende muvoma marobine yose amazi ahantu hose muzane dushushe inda zazitwa n'amazi. Nenda mkalete maji ambayo ni moto tuweze kuchoma vitu kama hizi. Nta muntu wigeze kugira inda mu mutwe. Hakuna mtu ambaye amewahi kuwa na chawa katika kichwa chake. Yeme nta muntu wigeze guseta akana twe twakuriye kuri ba mukaka si ibintu mbabwira. Sisi ambao tumewahi kuwa kwa nyanya kugusinziriza alikuwa anataka kufanya usinzie, anafanya hivi. Tubirekera aho ngaho, tuachie hapo, ikizungu cyaraje, tuko kwa town. Ariko ivyo bihe nabyo byarabaye, lakini nyakati hizo pia zimekuja. Icyo shaka kuvuga niki? Kile nataka kusema ni nini? Bari bafite ubushobozi bwo gupuriza, walikuwa na uwezo wa kuweza kupuliza. Ariko imiti yakoraga yihuta n'amazi ashushe, lakini dawa ambayo ilikuwa inafanya ni maji moto. Ariko Imana ibwira Mose, lakini Mungu akamwambia Musa, nayo mazi bahabaje gukoresha, na hii maji ambayo wanataka kutumia, reka nahindura amaraso, wacha nibadilishe kuwa damu. Nta muntu ukunda gushusha amaraso baho. Hakuna mtu ambaye anaweza kuchemsha damu. Reba,
tazama, mbaye mbaretse akanya gato nimewaachilia kwa muda kidogo, ariko ejo nzabagarukaho, lakini kesho nitawarudilia. ejo nzabagarukaho. Kesho nitawarudilia. Twoha Imana icubahiro, Tunaweza kumpa Bwana utukufu. wizere ngo ejo Imana irakugarukaho. Amini Mungu atakurudia kesho. Sema amina. Amen. Imana irakugarukaho. Mungu atakurudia. Haleluya. Haleluya. Iyo ndaba umushitsi kuna nicaye. Nisingekuwa mgeni ningekaa. Imana Mungu irakugarukaho. atakurudia. Nigeze kugira ingorane igihe kimwe. Nimewahi kuwa na matatizo wakati mmoja. Tugishika mu Rwanda, Tulipofika nchi ya Rwanda, abantu barigishije, watu wamehubiri. bavuga ubutumwa. Wakahubiri. None ngo bigera ahantu umunsi umwe turatarama. Ilipofika mahali siku moja tukakesha. Tugejeje mu ijoro, Ilipofika usiku, n'abantu twariko dutaramira ku nzara mwogashwa mwe. ni watu ambao tulikuwa kwa ibada lakini tulikuwa na njaa. Turadandabirana turahwera. Tukaweza, Inzara nezi dutura. njaa ikatuangusha kabisa. Inzara yonyine. Njaa peke yake. Wikoza kuri ugasanga yaremye. Ukimgusa huyu unapata hayupo. None ndibaza ndese ibi bintu nibiki? Nikajiuliza, je, mambo haya ni nini? Ngo bucya abantu baraterana baravuga ngo abantu ubuzima bwananiranye, bamwe nibataye basubi. Ndavuga ngo reka dutahe dusubire mu Minembwe. Watu wakakusanyika na kusema watu maisha imeshindikana, twende turudi huko Kongo Minembwe. Ariko dusomye ijambo ry'Imana. Lakini tuliposoma neno la Mungu, Riravuga ngo mbaye mbaretse akanya. linasema ninawaacha kwa muda kidogo, Ejo nzobagaruka. lakini kesho nitawarudia. Dutegereze ejo h'Imana. Wacha tungojee kesho ya Mungu. Ibwo tubwiwe ngo ejo izatugarukaho. Kwa kuwa Mungu amesema kesho ataturudia, Two kwihangana. tunaweza tukavumilia. Tukavumilia. Buke bwaho dusoma igitabo cy'Itangiriro. Siku zilizokuja tukasoma Mwanzo. Ibice 18 umurongo wa 14. Sura ni 18 mstari wa 14. Harimo amagambo aryoshe ngiye kurangirizaho. Kunayo maneno matamu ambayo ninataka kutamatisha. Ayo magambo arabafasha. Hayo maneno yatawasaidia Kandi arabagirira umumaro. na yataweza kuwa faidi. Wahageze da. Umefika. Wuzura umwuka wera tugiye gusengana nawe. Jaeni Roho Mtakatifu, tunataka kuomba nanyi. Tangiriro ibice 18 umurongo wa 14. Mwanzo 18:14. Bibiliya iravuze iti, Aha. hari ikinanira Uwiteka se Nikihe kinanira Uwiteka? mu gihe cyashizweho. Imana ifite igihe yashizeho kuri wowe. Ntabwo umuntu yagikuraho. Mungu kuna wakati ameweka juu yako, hakuna mtu anaweza kuondoa. Iki gihe cy'umwaka nikigaruka, Hari itariki itazibagirana mu buzima bwawe. Kuna deti ambayo haiwezi kusaulika maishani mwako. nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Amen. Turangize. Nzakugarukaho. Nitakurudia. Tuvuge ngo Imana iragarutse. Sema Mungu anarudi. Imana iragarutse. Mungu anarudi. Igihe nkiki. Wakati kama na huu. Aho nifashe gatanu zakomeye. Hapo nimejishika sana. Igihe nkiki. Wakati kama na huu. Nzakugarukaho. Nitakurudia. Nzakugarukaho. Nitarudi kwako. N'abagabo. Waume. Igihe nkiki. Wakati kama na huu. Ku matariki y'umwaka. Kwa tarehe kama hizi za mwaka. Hari tariki ntarengwa. Kuna tarehe ambazo haziwezi kupitwa. Imana yavuze ngo izakugarukaho. Mungu amesema atarudia kwako. Waba ubizi cyangwa utanabizi. Inawezekana unajua lakini ama usijue. Yaba ari none cyangwa ari nimugoroba. Edha ni leo ama si leo, ni jioni. Uyu mugoroba. Jioni ya leo. Harabi Imana igarukaho. Kuna wale Mungu atarudi kwao. Uyu mugoroba mpaye mvuga. Jioni ya leo ninavyosema. Uyu mugoroba mvugia.
jioni ya leo ninavyosema hapa, uyu mwanya mvugiye aha, muda huu ninavyosema hapa, iyi saha mpanuriye saa aha, hii ninavyotabiri, aya madakika mvugiye aha, hizi dakika ninazozisema, hari abo Imana igarukaho, kuna wale Mungu hari atawarudia, ababona Imana kuna wale wataona Mungu ku itariki zategetswe kwa hizi tarehe ambazo zo zimeamriwa. kugarukaho. Mungu anaweza akakurudia. Zagaruka, Nitarudi kwako. Imana izigaruka, Mungu hurudi, Imana izihindukira. Mungu hupinduka. Yagarutse kwa Obedi-Edomu, Ameweza kurudi kwa Obed-Edomu. abakene bari baramenyekanye muri quartier, Maskini ambao walikuwa wamejulikana katika kijiji, abantu benshi barabangaga babahoro, watu wengi walikuwa wamewachukia abantu wakiwakanyagia, bakabavuga amakuru batakoze, watu wanawazungumzia habari ambazo hawakufanya, ngo buce babona byaragoranye, wakaona ni kama imesumbua, nabo bibonaho ubwo bukene, na wao wakaona huo umaskini, ubukene bwabo barabumenya, umaskini wao wakautambua. umugabo Obedi-Edomu aranzura, Obed-Edomu akaamua, afata icyemezo cyo kwiyahura mu ibanga. akapata hatua ya kuweza kujimaliza katika siri. Yaraza amateka yose ya Israeli, Alikuwa anajua historia ya Israeli, yaraza abatambije gito bakoze ku isanduka ry'isezerano rirabica, alikuwa anajua wale waliogusa kwa sanduku na ikawaangamiza yarazi kuhani, n'abagabo b'ibigoryi bakoze kuri iryo sanduka rirabamara, alikuwa anajua pia wanaume waliogusa kwa sanduku ariko ikawamaliza, ngo kubera kuko bari baritiriwe inzu y'Imana, lakini kwa sababu walikuwa wameitiwa jina ngo ya bituma Mungu, bafatwa nk'intwari zapfuye muri ico gihe. ikaweza kuwachukulia kama shujaa waliouawa wakati huo. Obedi-Edomu nawe yishimira gufata iryo sanduka ry'isezerano, Obed-Edomu akafurahia kuchukua sanduku hilo, kandi ryica abantu rikabamara, na lilikuwa linawaangamiza watu na kandi kuwamaliza, rifite impamvu zo kubamara, na lilikuwa na sababu ya ariko kuangamiza watu, aremera aravuga ngo arafata isanduka lakini ry'Imana. akakubali akasema, nitalichukua sanduku la Bwana, Nindamuka mfuye nikiwa nimekufa ubukene bwanje kwa ntibazabumenya, umaskini wangu hawataujua, igituro kizitwa icy'intwari, kile ambacho kimeniwa kitakifanya kuwa ntabwo shujaa, bazandika ngo ni igituro cy'umukene, na hawataandika ni kaburi ya maskini. ariko ngo haje kuba nimugoroba, Lakini ilipokuwa jioni, ngo aragenda rya sanduka ry'isezerano ritahuse rivuye mu Bafilisitiya, akaenda na kuleta hilo sanduku lilipotoka kwa ngo Filistia, aryakirana amaboko yombi, akaweza kulichukua kwa mikono miwili. umwami ngo aramurunguruka, Mfalme akamchungulia, arabimenya ko akagabo kiyahuye. akajua ya kuwa mme ni kama anataka kujiangamiza. Bibiliya iravuga ngo amaso yanyu Biblia inasema macho siyo yenyu y'Imana, si macho ya Mungu, n'ibitekerezo byanyu na mafikra yenyu ngo sibyo si byanje, mafikra yangu. kumbe Imana izanye umugisha, Ena Mungu ameleta baraka, waza ubona urupfu, vile ulikuwa unaona kifo, Imana yazanye ubuzima. Mungu akaleta uzima. Amezi abiri arangiye, Miezi mbili ilipoisha, ngo guhera ku gatama n'agahene yari afite mu rugo, kuanzia kwa mbuzi pia kondoo alizokuwa nazo ngo no nyumbani, kugeza ku icukiro ryo ku rugo rwiwe, mpaka huko mahali wanatupa uchafu, icukiro rizana imbuto, uko mahali wanatupa uchafu kwa kuja matunda, urunyanya ruramera, nyanya ikaweza kumea, imboga ziraboneka, mboga zikapatikana, ya matungo mato yari afite arazamuka, hizo mifugo ndogo ndogo zikaweza kupanda, abantu bose bamubona bagakora mu mufuka bakamuhereza, watu wote wanagusa mifukoni wanampa sadaka. Uracyariho, Bado upo, tiwapfuye, huja kufa. Imana ishimwe kutafuye. Mungu asifiwe kwa kuwa huja kufa. Abamusigiye ya bitanu, Wale ambao wanamwachia 500 ngo baje kwitera hejuru basanga umugwiza atunguri mu gihugu ni Obedi-Edomu. walipojipata wakapata yeye ndiye tajiri aliyebaki. Ikindi gihe nkiki, Wakati kama na huu nzokugarukaho, nitakurudia, nzabagarukaho, nitawarudia, kandi nzabakoranya, na nitaweza kuwakusanya, nzaba mbafitiye imbabazi, na nitakuwa na neema juu yenyu. tegereza imbabazi z'Imana. Ngojea neema ya Mungu. Turiho kubera kuko abantu badushaka, Hatupo kwa sababu watu wanahitaji, turiho yuko tubuza abanzi, hatuko kwa sababu hatukosi kandi abanzi maadui, si barya bafite imbunde barasa, na maadui si wale ambao wana silaha na kandi kutushuti, abagome si babandi barara ku nzu baturoga, na wale wabaya si wale wanaolala kwa nyumba wakituroga. abo ni abavoze, Hao ni majirani, ni abakora imyuga itandukanye, hao ni wanaofanya mtaalamu ni mbalimbali, abakozi bakora ibyabo, hao ni watumishi wanaofanya mambo ariko yao, dutegereje imbabazi z'Imana, lakini tunangojea neema ya Mungu, dutegereje imbabazi z'Imana, tunangojea msamaha kutoka abera kwa Mungu. dutegereje imbabazi Wenye z'Imana, watakatifu tunangojea abari neema mu ya Mungu, materaniro mutegereze imbabazi wenye z'Imana. ibada tunangojea neema ya Mungu. Ikindi gihe nkiki, Wakati kama na huu nzokugarukaho, mimi nitakurudia, kugarukaho, nitakurudia ingumba y'imyaka 90, tasa ya miaka 90, imyaka 90, miaka 90, na Aburahamu wari ushaje, na Ibrahimu ambaye alikuwa mkongwe, Imana imugarukaho. Mungu akamrudia. Twokomera Imana amashi, Tutashangilia kwa makofi. haleluya. Haleluya. Imana igaruke mu rugo rwayo, Mungu arudi kwa jamii yako. Imana izana ibibuze, Mungu alete ukosefu, yale ambayo yamekosa. n'intangare rero nta ngorane, abarwaye imitima, tansiyo, bene bwa bupfayo ngo bene ubwo ngubwo ntabahari, Nikishaute haleluya, hamna shida. Wale ambao wana pressure, wana mambo mengine hawapo. ntabahari,
Hamna watu ambao wana pressure. nabo ndabateguje Na kama wapo tukishauti watapona. kindi gihe nkiki Wakati kama na huu nzabagarukaho nitawarudia. nzabagarukaho Nitawarudia. nzabagarukaho Nitawarudia. kindi gihe nkiki Wakati kama na huu nzabagarukaho nitawarudia. nagitangaza Ni ajabu. Imana itebwo Mungu ni wa ajabu. Imana izamigaruka ku muntu wa undi ndashaka ko yogirwa neza. Mungu anarudi kwa yule mtu ambaye sitaki aweze kubarikiwa. Wa muntu njewe Peter ndakeneye ko amererwa neza. Yule ambaye mimi sitaki aweze kubarikiwa. Imana ikamemugarukaho. Lakini Mungu anamrudia. Kagira umubiri mwiza mpaye mbona. Anakuwa na mwili mzuri nikiona. Bambaza makuru ndakibaza harakomeye. Wakiniuliza habari ninasema ako hapo ako sawa. Ili ahija mu gatuza nafu. Huko kifuani nimeumia. Iyo ndabuza se. Imana ntojonjorera. Mungu ambaye siwezi kumkataza. Imana ntobwira ngo reka nyabo na hari. Mungu ambaye siwezi kumwambia wacha kupita hapo. Abantu twari tuzi gucuragurira abageni ngo ntibashaka cagihe cyake. Watu ambao tulikuwa tunawajua wanaweza kuroga wageni. Yesu umuntu nukuri none ni igiki ko si mtu kwani ni nini? Ngo Yesu umuntu ngo je ndamuzuri ya mwana ngo si umuntu ngo eti si mtu huyu mtoto namjua si mtu. Kandi wahindukira ugasanga nyine bijya wavuze ntibyabaye yabaye umuntu. Ukigeuka unapata yale uliyosema amekuwa mtu. Uwimana igarutseho. Yule Mungu ameuredia. Maneno yake yana nguvu kushinda yote ya zamani, na watu wanapiga mbio kuomba neema ya Mwokozi, wakiyapata masama waimbe wote sifu Mungu, wakiyapata masama waimbe wote sifu Mungu. Najua siku ni karibu Mwokozi atakaporudi, awachukue watu wake mpaka. Nyosha mikono. Siku ya uheribo akutamani kunge. Siku ya uheri bora. Hallelujah! Amen! Amen! Dushobora gutanga haleluya tukirukana ibiri ruhande. Tunaweza kushauti haleluya tukimbize yale aliyoko kwenye. Siku ya uheri bora akutamani kunge. Siku aye. Fanyeni hivi. Ninawangojea mnyoshe mikono. Mukuri bihari. Wacheni yale yaliyopo, wacheni na hayo. Wachilia hayo yaliyopo. Nyosha mikono tumshukuru Mungu. Kugira ngo Imana yongere kugarukeho. Ili Mungu aweze kukurudia mara tena. Muri ico kiganza chawe. Kwa hiyo mikono yako. Hari ivyanditse Imana izisoma buri munsi. Kuna maandiko ambayo Mungu anasoma kila siku. Hari ivyo Imana izigaragaza buri munsi. Kuna yale Mungu anadhihirisha kila siku. Hari ivyo Imana ijivuga buri munsi. Kuna yale Mungu anayasema kila siku. Nuzamura amaboko yako. Ukinyosha mikono yako. Pointi ya mbere wihane. Kwanza tubu. Umenye ngo Imana igiye kukugarukaho. Jua Mungu anataka kunirudia. Umenye ngo Imana igiye kugarukaho. Jua Mungu anataka kunirudia. Iranyura kubari kure na bari hafi. Atapitia kwa walioko karibu na walioko mbali. Birabikiraro John. Wataweza kuwa daraja ili wakufikie. Imana iranyura kuri bamwe. Mungu atapitia kwa wamoja. Birabikiraro. Watakuwa daraja. Imana iranyura mu nzira zayo. Mungu atapitia kwa njia zake. Birabu buhanuzi ku buzima bwawe. Hii itakuwa unabii kwa maisha yako. Uko kuzamura amaboko kwa hiyo kupandisha mikono kwako. Imana irabohora amabahasha. Mungu ataweza kufungua yote. Uko kuzamura ibiganza. Kwa hiyo kupandisha mikono. Imana irahagarika ibyari imbere Mungu atasimamisha yale aliyoko mbele kama milima. Uko kuzamura ibiganza. Kwa hiyo kupandisha mikono. Irongera igusiga mafuta uboneke. Mungu atakupaka mafuta mara tena. Hallelujah! 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 Amen! Amen! Uzongera kubagarukaho. Nitawarudia mara tena. Imana ibahumugishe. Mungu awabariki. Amen. Amen.
barikiwe sana. Barikiwe sana.